Ka design ki riam yatho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Hamaulai moro Shillong. Study MBBS in top medical college at Bangladesh. Lowest package, fees can be paid in installment. No donation, direct admission, 17 years of experience by Good Shepherd Shillong. Hakimat jonggani ke janmiat tungini kmi yaki khubor na ke jela. Ka Khasi Students Union kala khang tala bon teli ki Islam terekam gibadon hak leng kanong ba Shillong namar ba kim shim la burom ya ka be deng klam kawai na kisngi kerpang ya ka ba ka sorkaru ka ju ai shuti. Habai keren bat ki arngut kinong yalam ka KSU kata bat u Vice President usamla biang bor paliar bat u Organizing Secretary usamla Raymond Kharjana kilayatu ba khambon ki office ki bapulong tray hagani kasni ki dei ki office jong ka sarkar pedeng kini ginong yalam ka KSU kila maham teng banang ni syakmat gino ki office ki badan hagani ka jela ki dei ban buram ya kasni kerpang jong ka jait benri kinong hikai school Sarva Shiksha Abhiyan ki badan hapo ka Shatri jong ka All Meghalaya SSA School Teachers Association haga artarik unaitung arjar arpusau kila ap daki kenta banio ya kendo ya menteri ubapek ya katanat pulih putih ke sarkar jela urakam sangma ban pen snow ha ka baya dei bat kejing dawa ban kentiu no ya ketulap jong kinohi kai school SSA ke ba klempen kiu syu mentala pras nem kenti ki pulit jong ka Mendi Pathar Police Station kila yo kem laingot kisnar nong lute na ke jela Assam ki badon keti ban lute pisa daga ba pen absoloi ya ki lanot ha North Garo Hills District kani ka kenhun kadai ke bajule ru ya ki kampentri ma khapu jong jela Meghalaya bat Assam katkum ukruwa bala pha da Superintendent of Police jong North Garo Hills District u Pawar Swapnil Vasantrao layatu bahaga janmiat khat pratarik jong jelio arjar arfsau saungot ki runar ki bumla ban itu dorkman kila lute pisa prapo hajar tengka na gilanot bat kila rong eiru arteli ki mobile phone namar ka jing jellai shaba palat kinongnya taksi kamai bar jela hakeleng ki benta jong kanong ba Shillong nakaliang jong ka senjuk kinongnya kali sor bat kapsor haga artarik unaitung arajar arpsau kila lek ben ya kendo yau executive member ubapek ya katanat labor uba Victor Rani ban ai jingmut baka KHADC kadai ban sange no ya ka jing ai labor license syagi bar jela komisi benta ban penek pensa bat ban penimbiang ya ke ke bagi menbarim gilabu ka dorbar ki basan khat ar rai jong ka him a khairin haga artarik unaitung kila lek ban yakendu yau chief executive member jong ka KHADC bat IT ru daga dorkas haga ba kila pen pau ya ki jingdon kam ban penek pensa bat ban penim ya ki riti dustur ka culture jong ka wei pakawei ka raj kumbala bu laseng do menbarim nadu ki mendor ya ka hok nong keti jong ki nong yok pateng ka sengsain perthai khun New Trap National Awakening Movement kala keno bakatanat District Council Affairs jong ka sarkar jela kala tuklar ya ka bor bat ka ikhtiar laitlo jong ka Khasi Hills Autonomous District Council haga bai dei bat ka kendon trading by non-tribal regulation khat khandai spa san pasau bala pentrei kamru haki laitli ki Autonomous District Council jong ka jela Working President jong seng san perthai khun New Trap National Awakening Movement uba Thomas Pasa ulaong baka party kamdan pisa ban yarap ya ki kertong gi beban tiket naga benta ban ya khun ya ke election MDC ha Khasi Hills Autonomous District Council ya ka baka sarkar kampat penbena satya wat hadin balakut ka samoi trekam jong ka council ha ka jing kren bat kilat pathai ko bor uba Thomas Pasa ulaong baka khnam kan ai tangi ka jingi trailang bat ka party ka khmilen tiru ba anda ki kertong kila job ya ke election kin ya trailang halor ki nongrim ki ba ka party ka yen ki khon ki hajar jong ka hima sora da ka jing sngokya kila lek ban ya kendu ya chief executive member ka KHADC bat dawaru ban pendam no ya ka jing penbena ya ka jing ai raj ya ka majai kumban syukdo baka KHADC haka arpusau tarik benai jelio
Kalau penmi ya kene kan notification bala ai right ya ka majai badai halor kene ke benta bakini ki khon ki hajar ka hima sora kila wan ban ya kendo yo ba penya sing siem. Mentangi ni pai syakimat khubor na kelengkari. U chairman ka Rajya Sabha u Jagdeep Dhankar ula thalan teng ya kaliang persya namar ba kami jendat na ing dorbar hakapor badang keren u menteri rang bado u Narendra Modi. Ujagdi pula ong bagani ke jingle jong kaliang persya kedai ke basniu bah namar ke peni bagi elek persya ya ke riti sensyar jong kari. Syuaban keren Modi ki MP kaliang persya kila ya hela ya kerkat syuah yang dorbar hadian kata gimi jendat no. Menteri rang bado kari Narendra Modi ulah thalanya kaliang persya hagi yang dorbar jong ke Raja Sabha bat ulah ong bagi sim kabu politik penban ya ke jingja ha Manipur. Modi ulah kentu bagi day ban ajeng mut lang bat ban ya trai lang bat ke sarkar kumno ban wan ra biang ya ka syongsuk syongsan ha Manipur bat kim day ban penkela politik bat kim day ban nang aiding penban ka pulit CISF ka bathap ya ka Kangana Rano ha Chandigarh Airport ka Kulwindar Kaur kalayo biang ya ka kam jong ka hadien bakala syak sospan nrei la penken riak kam no ya ka sya Bengaluru ka Kulwindar Kaur kala thap ya ka Kangana Ranot bat kala keno baka keren tokmet ya ki nongrep ki ba pelong jingeki. U menteri rang bado kari u Narendra Modi ulako bahagane ka sien ka balai ka ubat kum menteri rang bado ka India kan poi sya ka kerdan ka balai ha ka yo ka kot jongka. Ukok baka sarkar jong u kala dep ban sensyar la shipos nem bat menta kan bat ya ka bor sensyar sa arpus nem. Kajingya brio namar kajingya lembuk para brio ha Hathras district jongka Uttar Pradesh kalakiu syaka shispa arpu wengut. Kiba mensau kiba lapoi sya hospital kidon arpu prangut. Kajingya lembuk brio kadai ha kajingya lumpat ba jong kinong bot u Narayan Sakar Hari ubakam ya ladi ba udai u brio jong ublay. Ki pulit kila pengat kendon an yau Dev Prakash Mathur ubadai uba penbit penbiang ya kani kajingya lumpat ba. Mentapat ngini pai syakimat khubor na keleng ke perthai. Menteri Ketenat Korbari jong ke India US Jai Shankar ulaya keren ya Menteri Ketenat Korbari jong ke Russia baka Russia kadai ban pak no ya kinong India kibaya kun tema na benta ke Russia bakin wan pai no syala ke jong kari. Ulah keren ya kani ha kajing yalang jong ke Shanghai Cooperation Organization kabalong ha Kazakhstan. Shipomut kinong India kibala rungkam sipai ha Russia kilawan paying no bat menta kisa sa arut. Syuaban poi kasni tap vote ha United Kingdom ki riau syampang ha kasain pertai kilaya tu lepa baka Labour Party kan job kuput ha gani ka election ke pementa. Kila batai lepa banaki riau spa San Potli ki constituency ka Labour Party kan job kumba South Spa Prapusaungut. Katkum ke jingwat benia kilap baka Labour Party kebayalam dau Keir Starmer kan penrem keput ia ke Conservative Party kebayalam dau Rishi Sunak. Kaladon ke jing slay kebajur hagi benta ba syate jong ke Myanmar bat lahap ban penken ria no kumba arajar samspa teli kilong yeng syaki wei pat kijaka bakham syangai. Kibor sarkar kila mahami pat ba khamtam ya ki basyong basa hajan wa bagi dei ban husiar bahaya la die namar ba katanat ba pek ya ke jinglong ke sun beneng kala batai lepa ba ke jing hap slap kandang yai peteng hagini ki ar laisni banwan ka Houthi bat ke sengle no Shiite ka bana Iraq kila yasnok ti lang ban hiartma ya kanong ba Haifa jong ka Israel unong ai ktien ka Houthi u Yahya Saria ulaong bakajing hiartma kalong kebejob namar bakila yo ban ter bom haki jaka bakitmu ki sipai Israel kila kam bakila yo peniap kendai spangut kile no harafa nadu baka Israel kala sedang ban kendra hagani ke jaka kila kam bana pedengki kendai spangut ki don ru bungut ki komander jong ka Hamas ki bala kolonial ka Israel kalapan bena basatang katukan itayau kan penkut no e jingkan ra jongka harafa barha Gaza hi barok kawe. Kaseng kepadon kaliang sensyar ha Nepal ka Communist Party of Nepal Unified Marxist Leninist
Kalau kentu yo Menteri Rang Bado ka Nepal u Pushpa Kamal Dahal ba udai ban hiar sukino kenang ba onla ban thau ya ke sarkar ke baskem. Kiseng gi badan ha ke sarkar ki kwa ba ya ke sarkar ke batmai on yalamno da u KP Sharma unang yalam jangka CPN UML u balabat tengru kum u Menteri Rang Bado ka Nepal. Ka Russia kalapan bena baga jing pen krek na kabenta ka jingwan jong Menteri Rang Bado jong kari India u Narendra Modi kala biang lut nadong syadong bat kabasa kalong satang ban supun bena ba ia katarik namar bahado mentaru 4 bu tarik. Watla 4 bu tarik nrei ka khmi lenti bau Modi unwan poi ha ka pratarik mentau benai. Kita gilong gimat kublai.